Namar ka jingjar palat haka kamai kaji nakada ko jing perking palat ya kalet kawan nakalyang kinonya trokit mau kit siap nakaleng ki benta jong ka than meliam bat ki wei ki jaka kilaya kendo lang haka sini sajan banya perkhat sani ya kilat kilenti kumno banle hakate ka jingalang ka balong hamliam layadon lang menteri kasor karjela uba hamlet doling nalor ki spa ngot kinongnya trok bat ki try kali Hadin kajinga selok lang, kajinga lang da kawi kasur kala seng no da ka association bala tip kum ka local truck association bat kala jedru ya uba hamlet doling kum advisor nang ta uba regi pathau kum chairman ba ti karir kum president baru uba niki kurkalang kum general secretary na lor kiwe UMLA habakran hakani kasngi gulaong bakum unong mi khmat un sayala me ka kunhun banya kundu bat ki he pulet rengkat kajinga don lang kinong yalam jong ka association ban wad ikilat kilenti ban weng no ekate kajing e kalau kita mai kami mi pasti time dia dong yang terakhir das sospa mo kawai man bagi ukat les pa sospa projisi subai isha ini siyeng ta na chu bai ta tendrai subhan mata mama dici datu kuno nomor association Dikini kita membuat version pada, ini sasong lang piti mga office baka police department. Ini sasong lang ay mo dalang jubi, karena mo dalang police department ka mana, karena lang balau yang boleh juga bawa piti dulu. Nadai way banyak truk, lokal truk, nadai banyak truk di truk lain, nadai lokal truk di bangi kita siap dan pernah bawa senayan senasan hanya bawa sosial. Kacingnya kebangi siam na kum driver truck nukong kalawan kamun shwa kadai na rilbang bandrung siapa lasok don lum paring laban ngim yo shu ni hap ya kapor ba nyo baci baci damit kata kali ko jinga andai la poi pada kata ke cakap bangun penhap no ya kamar nakali bun sing syak complain ya snong bangim syak shu ban penhap ni hapan tiar auto ban penhap mister kata kali jawai kecingnya ke bani yang kedua. Bat kumcu atau bayi day bat kenontri nanyumer banlo sa vilbong banlek semula terter. Misal tipor di pakam miswa niyo ya ni sabat ya kapor kaba kah du spo. Day. Dan nanglor kata nilayo penglian sitan sini Nomor kepradu spau kadai ke for bandai kena skor bandrung skor kata kabut mila syabang no takam lele hak for ba misni layo bandai syabat yang ini hak for cermit arbace atau sabace kalau dan mata lapor nrai mata lagi kindiat seni bat kindiat panai beradan ni syabat ba baik nado ke for nyo bace mustad hadu ke for pra bace damit ni sayo balian dalam poin cakap penhapan kiman ni yo shu ni hak tiada sto penhap mustad kamu ni yo ban kamai tang strips ni dai kilo kartrok kamu habang ni kamai strips ni nyemla ban pendap ki jingdon kam yang gasan nyemla ban pendap ki jingdon kam ki hindi me ki babur kemala batai ba kres kemak ba kemakhalai ka saumut nagal wei katrok kakam ni yo kata kata wei ki jinga kabang ni ya kendo tuk tiba antara ini baru ni stop bunyi dulu kita tinggal. Tiap hari day begini tinggal. Kawai itu nanti napo mau beli bandrung siapa, nong kemai bandrung siapa, lastop laban ru kata kata kawai itu tiga bangun jo supaya ditrok, kilo kartrok, ditrok rate mau kilo kartrok. Tinggal jo supaya kata kata kawai tinggal. Tiap hari day begini ni ngan sekolah kamu berpau ini tinggal. Kawai kenon trina mulai moyong nantiru. Nyum yo bandrung dan tentang yo bandrung yo banyak tentang bandrung yo ingat teh halar badai halar kali besar ujuk kita kali bat ujuk kita kali kumno ngin penbiang ni kita kislah kali apa kamai nyum yo kumno ngin penbiang ni kita kikat teh pemang kepor pat misabat ban sampai kita kislah kali la kabiang ni kambiang la kambiang ni hapsi ro kapan Kemudian nilai pendapat pembiayaan kita ikut selanjutnya kali. Berteman pendapat di kabam rum, nyumlah pendapat nomor balai, nyumyak suban kamai, nyak tang ila kit menstep lalu menstep hari penhap hadu dami. Dalam poin cakap penhap dalam syak suban penhap, nyak penhap kalau menstep. Kemudian nilai kut nak nyumyak suban kamai,
kumbang ni culong hakipor ba kamun shwa